Oye, oye, pero esto lleva, me da, satu tuh dah keren. Tiro, di sini Pak Om. Satu, dua. Tahan. Mana mau dipotong? Halo bosku. Kusama na kaya din tahu kutanda dulu na. Lama tak jumpa. La tepatar untuk kegiatan sia rencana lantainan aku minta rapat sangat tu ta mengandalkan puang na puang tontong lau pamatoto ki pengkarang itu mintu pengkarangan tu la taulai lantai alo totemo ta masambayang puang kapanumangkilan kadatuan suruga lantai atu iya teo puang rampokan umpamadiangan penangki mengandung kumua tontong komi urinding palakan umpakaborokan ulingkan itu jona katuan panaraka opuang lante allo yate mi pakaborokan kita mui allo baru katuan baru umpataru itu jona katuan ki si tamu misa solamisa tontong si pakaboro si pakatana dari to opuang belan napa kaboro sia mamasemi honor kala kote tu keluarga lanteina dan nau pa opuang ia tu lagi angkar lante allo yate dari melo siturulan pa koreang majelis gereja toma parenta to parenge ambe ino tondok to mangura sia mintu opuang tulnala katanan lante katongkonan maranukan opuang kumua kamatotoran siapa sakke tontong lagi papayan lan katuangki ampe mamase lan kadatuan suruka pada pagari itu mintu salaki opuang dalam narampokan masambayang usedan ranungki maate langsangan na isu ia mapuang sia jurus salamaki amin pagkabor ko na ko tinili kung nini ng pobuyo oh ini tontong na tayo ba kita ako oh itu yang saling membela tuh kamu pun nanti dong bukan apa apa ini mendapi-dapi utamanya dia melaporin itu papanan itu pemainnya atas nama Gelorgan Sekarang Timala yun na palelio motor yun Timala kataman na pindah parkir yo, Gelorgan Eneaso, yo kung yung foto-foto ito terong nyo semua Gelorgan Eneaso, saya mau dia porong gano Patama lugar ni Ariel. Ya, pada panasan ni May. Teman kau sama Indonesia.
Terong kalau may pasang patamalugay. Nari telur kan topan. Oh, yo, pantas kukuman niyo. Yo. Panito yung pira na mata mo naman yun. Nari patama yun. Alang ki balik surat cetak-cetak kumaya to na bisa di tangan. Kalanasan, karapa. Yo balanasan. Malo na amay na. Malo na, kare memang. Paatong depan to na. Ka. Tidak. Oke. Tama pertanyaan dari keluarga ini. Siapa yang malilu? Telepon yang malilu mulai mata akan itu lalu untuk itu patut. Ano naman, nabaliman ka pa. Yung ano di siapa ko sa pasal dito. Telepon itu ni Randan. Lo apa tayo rin sola kamu yo. Pisan dulu. Yo berapa to ya? Uy. So, Pegang kan? oh bisa, Okey. oh melong. Hantar sini. 1, 2. Lagi 1, 2. Sa lo mo ito pilok senteo. Hindi pilok se. Pilok sa lapon. Ya, betul. Lanasang mo. Pero sa 55 pa. Nah, ini 5. Kasih nomor. Ya. Kasing gigi ya. 14. Mereka semua mandi sekali. Ya. Ya. Ya, ada nomor 10 yang mga disorong sama gereja Sola Tondok 50% gereja Lampio, Jemaat Lampio 25% Jemaat Teatum, nah 25% Jemaat Tondok.
Yo, lampio. Mana lampio tuh tadi? Bisa disorongkan, bisa. Yo, yo. Kaya jadi na to. Oh, di mo mo to. Keluarkan nenek SNTT. Nomor 15, Labalesa Ulampio. Yo, tinong na Mama Sandy, Papa Sandy. Nomor 15 to. Ang bisa ni Lampio na, magkakalit Mama Dandi. Ya Lampio to, nomor 3 na nomor 15. Oke. Taswim namin dito sa nilelang daw to. Nomor 9 kay Pagasinan. Yo, Pagasinan te, nomor 9. Saan naman kamu tayo numero 5? Hindi ka ito. Ito manete. To, ano to, nomor 1 to, may sali ito. Papasak di. 14. Yo. Lalurong ko ito manete to. Nomor 7. Ang 14 na 7. Ang 14 na 7. Bato bitin-bitin na niya ito. Suara sa ngayon na. Ini itu. Nomor 12 na pira tentu ya diroba. Nomor 12 dengan pira to yo. Nomor 7. 12 dengan 7 ya tu mana itu? 12 para tu. 7. 7 tu ya teh. 12 dengan 7 itu mana teh? Nomor 2 Lebani. Itu yang nomor 2 Lebani. Turun atau orang nasa melihat tuh. Tapi. Majelis Gereja Jemaat Lampio, Jemaat Liatung Naga. Ayo menterima. Bapak Marno, Majelis Gereja Liatung. Menyerahkan yang menyerahkan. Salam itu teman ini. Ya. Sambung kada yung may Majelis Jemaat Lampio. Bentuk persembahan dia nampak na di Pakimeno dan pembangunan gereja lainnya na kami lo Lampio sa kita dia itu. Na tontong lupa pemotong pasake itu bentuk persembahan maruru. Sa dendu kata umat persembahan tak na maruru. Tapi marurui na rampomelo na pasake ki pumunta sa banasa. Uli semangat itu disuruh orang ko pembangunan tondok. Denoba tapakin meloi dan di tondok. Ya di corona juga kali ini sa amin baka na. Parang to. Wah, orang bisa hakim muna na tayo ya. Tapi di sini deh. Ya, lanjut komen, lanjut. Mewakili na apa kampung lo Lampio. Kumuyate Pak Tondokan nang kamu kan sipakan apa kampung. Na yatu lagi papa tu yang mati pengkarkan tondok. Ya kau batok i beni kepala dan lain-lain. Bersemangat. Oh, masih ya. Oke.
Ada saya kairin na. Tundi dito tumating ko ras na pulang ano. Dito na palo pa. Dito man. Ating ko daw ni pati. Hindi nila ko labo. Yan na tulungan na lebani ng tingkor. Yo, berapa lebih suka dukuna? Bilang dulu datang ke para mitori. Ya, tinggal kita pasti ini saya deh. Baplo can run away. Mana tiro nih, tiro terkena. Dangerous for the people is the buffalo run away. Tinggal ini pasti itu kalang tete ini saja deh. Kalau tak pakai turun na. Yang kategorinya tuh, oleh banyak dah. Oh, Ruya. Pero nih, nanti wait deh. Nanti wait. Aku 20 pisan. Bila? 30. Oke, 30 pisan. Kira-kira 500 nih. 500. 30 mau. Apa? 35. Wah, 35. 35, kita 500. 35, 500 semua ini. 35, 500. Mau nggak tahu? 35 sama 500. Naserang apa? Ya, saya ada keluhan, minta tolong. Bukan saya kan. 30 mau. 35 500. 35 500. 36. 37. 500. Ya. 37.500. Ya, nanti ada hotel yang 45, 700. Oh. 38 nenek itu orang main. 39. 39. 39 pepisan. 39 penduan.
Kalau di danta patah ini pembantu rumah sakit gua kena muda-muda na pakai mele keluar kalau lampir lalu patondokan. 39 mau. Gua kena masuk sulit. 39 mau. 39 setengah. Saya pernah naik ke bawah banget Tara. Saya juga tuh makin mata kuma paronomi. Tara. 39 setengah mau. Tidak. Tiga 39 setengah mau. 40. Patang puluh pisan. Saya mau bikin deh. 40.500. Dari mana ya tuh tuh macam mau pindah menayor deh pinunnya. Yo, nah lamiran yang kamu sahaja lamiran yang saya telinga milik usaha turun nona. 40.500. 41 pisan. Saya mau bikin deh. 41 mau. 41 penduan. Oh, tak apa yang mau penduan. Ya may pwede pang ketik ito ko, yung ketik ko ilangan. Saya mau. 41.500. 42 pisan. Penduan bentak kesek kiri. Janjinya sa minggu bako siurus ko mi PKB kalulu. Minta tolong pemerintah ko alelang apa kan. Oh. Apa itu mi? Ini mana kabar kalalelang ni. Tatiro ko mi pamisa. O minta tolong mo din yan. Mi koy man ni nasoro ni alo lelang ni daerah. Yo. Tolong pio Ya de Beni bayo po sa presidente. Hindi mo Ni pamisa ni tawe. 35 pisan kedek 100. 35 pisan. Nah tadi kita ini tuh mengalir narono yoi nggak apa ya. 30 pisan. 36 mendel punya. 37 38 pisan. 39 patang pulong taruh di lain titerong teh. 39 mo. Ako bisa ngalelang. Yomi mo doon na yomi. Tira. Patang puluh dan 2 tahun. 41 Bapak dari Germa. 42 ini teh. Morenal. Enggak. 43. Bapak dari Germa. 43 besar. Tidak. 44 ini. 45 pisan. 45.500. Empat puluh lima 500. 46. Pokoknya saya coba ini tanya betul apa di perono. 46.500. 46.500 pisan.
46.500 penduan. Demo. Ako na mo ko ba kana karuaplo na pa bagaru ka daw ko. 46.500 mali. Naik lagi 500. 47 Germa. Jauh mau kami. Demo. 40 berapa tu? 47 mulai. 47.500 leh. Oke, 47.500. Ini 47.500. 48. 48 penduan. Oke, ini kita boleh komentar lu puan komen dia 500. 48.500 lepa ya. 48.500 penduan. Pentalun Orenal. Jangka waktu seminggu. Dan nama nilai dari itu. Masih ada lihat lampio besar kecil 2.000. Oke. 2 juta. Jadi ya manila sa ulampio sumanga na ko na kapala. Lalo na tiro na kapala. Tu pekarangan tondo tu kurang diong. Bayi na lagi tiro mati susin na pasin de. Gak na kudo mga tubahan. Yang merencana kita. Oh, kau kamu mau pe kamera lo lampio atau mau apa? Iyo, lagi siapa karya apa kapala kampung. Oke. Soalnya tu parene si ambil sendo na langsung membar. Yaitu rombongan minta madamai rombongan keluarga almarhum Nenek Sente Benteng Lebong, rombongan keluarga almarhum Nenek Pareman Kambisa Semai Kambisa, rombongan keluarga Nenek Depon Pasar Baru Lampio, rombongan keluarga Bapak Dian Makassar, rombongan keluarga Nenek Depon Pasar Baru Lampio, Papa Datu Pak Tuwandi Jomai Kambira Tumanete, rombongan keluarga almarhumah Nenek Sopian Liatung, rombongan keluarga almarhum Nenek Singaran Liatung, rombongan Bapak Anton Mantung Tokesan, rombongan Lai Baru Lebani, rombongan Bapak Desri Liatung, rombongan Bapak Sopian Liatung, rombongan Bapak Dewi Lampio, rombongan Nenek Inet Liatung, rombongan Nenek Arma Tokesan, rombongan keluarga almarhum Tongtong Loh Tumanete, rombongan Bapak Alger Lampio, rombongan Bapak Gesti Minanga, rombongan Nenek Yorel Solo Tongko. Jadi yang untuk tujuan asal urara saludu pula saya kamu turara ala limbong rokote palesuna katongkona. Keluarga almarhum Bapak Nuri Solo Tongko, rombongan Nenek Laso Tarongko Jongmai Tarong Tongkonan Pantan, rombongan keluarga almarhum Nenek Ardi Pantan Makale. Jadi yang untuk salurara saluru pula saya kamu turara ala limbong rokote palesuna katongkona. Tabe rokote pangeluntian rarana te tongkonan totiran duko pangananggala totioton tuman non rara keden to sisalaman mak silen dapang impi te pangarura malabina siane sok rumengan tenanai bendan panikuan tebang batorambang tunan nama pen balak baran tesangka dirundunang bulo sipo bayu-bayu sielekna siman kipamale undoro dio lomala bina tunggaraga sangke deran kumombong sang tiang kalan angkatan kumulawan nabar rema allo lalos kandau rena lindo na bulan
taruh bulawan na tongko na layo kula lusukan daurena kay su angga to di potan du tarangga na tondo ko di po pampang na pangleo di po ko na buwan ito di po tarong ko na asin to di po lolo na sendana sanda tiumba ba ko na lembang pada lolo ko pentutuan ko di rara tiumba ni padang ribas sekakan na tandu lembang na pada lolo dium may padang rima kali Pak Tinding na kaisunan Pak Kalandoan ilang ribas sekakan na tandu lembang na tungkol pantalisan makarain na tarumulawan na puang toro pagkapangalangan siya yung kalamba si Barung Barana unisung si Suluan angga pangluluan na limbua pa na patendeng na kutitanan na pa lang didi na basti tangana pantaranak na guwalin basi pangluluan ng panglumuran langan siya yung kalamba si Barung Barana pantarana kana pala sama kati patinding na tandugo biuwaran tiumba pantalisan makarain na tarugo bulawan na tongkonan malabi kay sungan di maya-maya ganna matetukka pa siya kalamba ganna bilangan na lamay padang rikan bisa pagkapan lindo tang para pa nakintin baturupan na targo bulawan na titongkonan lalos kandaw rin na ti kaisungan di maya-maya te siyang balalamba si Barung Barana na karara katibang baturamang lanti alo totemo lanti kula di randi lulang tongkon pantalisan makaraing nararamakan bantu tiumba padang rimang kasa pada dolok di may padang rim na luluan padang rigowa na nayombo tutan lubot cuece di capak kala epak pada mati tuka palat lili na padang ring Sulawesi limbong mahal lo temo tasik lante kula di randi lulangan na tundan mali inde to masura duay naruyang kaboro inde to maten pato mali inde simbolong mani lokon loirara sulate gayang malabi sang pada tindo sang mama karohenan turu-turu to mama ro reto leaga suletan parapa na lubot kontak gulingan laki kuatame roko suleng karara na tegayang malabi siman roko pantarisan malabi narara borong na lepongan tondok ki kotabe ta torong-orong ko taun isung parayamo diyong te balaran nampak diyong te rantian tuyu natarana ki garuga ampulembang disalisangka di dalam dang palelian lalindo tampara na pa na kinden katurupan na anak-anak tampagayang tong sunakianakan lalimbong marinding pala tasig makulang butarun rokko suleng kararata lompalimbong kada sang buku sang pati ipa ulelean tanda tasik kinakarampuan tato ding kalua na kabutuan tatamati ada na bang baturamang lanti alo totemo to kumua karampuan tamasura nasang kakindinan tangga mairi kitimang maungguran tang tisino tigala paparaya matalok tangkukan na katongkonan takitimang makulololong kirande maaw tang kilesoan
jawab. Tunggu dulu. Di Jakarta. Kita ini giro. Biasa kan urut-urut. Apa ini? Apa ini? Adik. Maka mana telewani, pembenina mi pendengaran naik. Jadi, mari naik ke jalan ini. Tidak pernah keluar almarhum Nenek Jepri. Dia tu PT Peranna. Ya, Ardi. Mana? Sabar. Itu mau kopi gula. Na ki botabe ta patanan rampak tali ngaduan tata palidan suling seo kata ki kambio santung pisang rara ataki ka be ti bulawan pa gantianan bulawan ta. Ia motu katomponan kamarintinan na ki keluarga almarhum Nenek Sente. Rombongan na keluarga almarhum Nenek Sente turam ko maarindinan tenong tongkon ma tokonan laki. Untan tata sikira ramakamban ung joningi bulawan ni bukutang asirihan rampo ma tangkian suru lain leki alang letter D. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Parimang Kambisa, keluarga almarhum Nenek Parimang Kambisa, jomai bone Kambisa, turampo untan tata sikira ramakamban untuk dengan bulawan ni bukutang asiniran rampo matang yang suruh lain leki alang letter G. Sitaruna katongkonan kamarintinan na sia Nenek Laso Tarongko, sang siturusan saat yang karena Nenek Laso Tarongko jomai tongkonan pantan. Turampo metanda mali itu tun kaboro lako si bapak rinding lain lagi alang letter C. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Ardi, keluarga almarhum Nenek Ardi pantan Makale rampo metanda mali itu tun kaboro lako si bapak narinding lain lagi alang letter C. Sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Depon, keluarga Nenek Depon Pasar Baru Lampio turampo metanda mali itu tun kaboro lako si Nenek Randanan lain lagi alang letter H sitaruna tang 10 kasera 20 sitaruna katongkolan kamarintinan na keluarga Bapak Lian, keluarga Bapak Lian Makassar rampo metanda mali itu tun kaboro lako si Bapak Nasandi lain lagi alang letter I sitaru 15 sampuanan
Sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga Nenek Depon. Keluarga Nenek Depon Pasar Baru Lampio. Rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Sandi. Lain lagi alang letter I sitaru lantang sangpuluan Sitaruna katongkonan kamarintinanna si Bapak Datu. Si Bapak Datu Batuan di Kabira Tumanete. Rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Isa. Lain lagi alang letter I sitaru lantang 20 Sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga almarhumah Nenek Sofian. Keluarga almarhumah Nenek Sofian liatum. Rampo metanda mali tutun kaboro lako si Nenek Randanan. Lain lagi alang letter H lantang 10 kasera 20. Sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Nenek Singaran. Keluarga almarhum Nenek Singaran liatum. Tu rampo tanda tasikira ramakamban untuk ning bulawan di Bukutang Siadiran rampo matang kian suruh. Lain lagi alang letter E sitaru inan nomor misa sela kotamlu. Sitaruna katongkonan kamarintinanna Bapak Anton Mantung. Siapa Anton Mantung tokesan rampo metanda mali untang data sikira ramakamban untuk ning bulawan di Bukutang Siadiran rampo matang kian suruh. Lain lagi alang letter D lantang 10 talu 20. Sitaruna katongkonan kamarintinanna Lai baru lebani rampo tanda tasikira ramakamban untuk ning bulawan di Bukutang Siadiran rampo matang kian suruh. Lain lagi nomor misa nomor talu. Sitaruna katongkonan kamarintinanna Bapak Desri liatum. Rampo metanda mali tutun kaboro lako si Mama Dandi. Lang menta maki lantang nomor apa saya kepitu. Sitaruna katongkonan kamarintinanna Bapak Sofian. Si Bapak Sofian liatum rampo metanda mali tutun kaboro lako Mama Dandi. Lang menta maki lantang nomor apa saya kepitu. Katongkonan kamarintinanna si Bapak Dewi. Si Bapak Dewi Lampio rampo metanda mali tutun kaboro lako Nenek Randanan. Lain lagi alang letter D lantang 10 talu 20. Sitaruna katongkonan kamarintinanna si Nenek Inet liatum rampo metanda mali tutun kaboro lako si Mama Dandi. Lain lagi alang letter A lantang nomor apa saya lako kasera. Sitaruna katongkonan kamarintinanna si Nenek Arma tokesan rampo metanda mali tutun kaboro lako si Mama Dandi. Lain lagi alang letter A sitaru lantang nomor apa saya lako kasera. Sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Nenek Jepri. Keluarga almarhum Nenek Jepri tongkonan Pak Pulungan. Rampo makreni nante dong tongkon mak tokonan lagi. Untan data sikira ramakamban untuk ring bulawan di Bukutang Siadiran rampo mak tangkian suruh. Lain lagi alang letter E. Sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Pongtonglo. Keluarga almarhum Pongtonglo Tumanete. Rampo metanda mali tutun kaboro lako Mama Dandi. Lain lagi alang letter A sitaru lantang nomor apa saya lako kasera. Sitaruna katongkonan kamarintinanna Bapak Alger. Si Bapak Alger Lampio rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Sandi. Lain lagi alang letter H lantang 10 talu 20. Sitaruna katongkonan kamarintinanna Bapak Gesti Minanga rampo metanda mali tutun kaboro lako si Bapak Sandi. Lain lagi alang letter I sitaru lantang nomor kasera 10 talu saya lako 20. Sitaruna katongkonan kamarintinanna Nenek Joril Solok Tongko. Nenek Joril lo mai Solok Tongko rampo metanda mali tutun kaboro lago si Bapak Nasandi. Lain lagi alang letter I lantang 10 talu saya lako 20. Sitaruna katongkonan kamarintinanna keluarga almarhum Pak Nuri. Keluarga almarhum Bapak Nuri Solok Tongko rampo metanda mali tutun kaboro lago si Bapak Nasandi. Lain lagi alang letter I lantang nomor 10 talu saya lako 20. Naki kula susi masakarara tapa kantinan bulawan taki kam dia santung Jawa Tengah di kali taki kak beriti bulawan dia tondon Jawa Tengah. Na di kombai melong ke empu kayulang mikir suling karara ta ko karam mau batang di kaleta ta tibe mana apala koinan pura di papat wangki dewi nasi upa na katongkonan ta langsung pulang alolo kana upu pendaunan. Bela putih bapak katongkonan besurunan tu Mario. Lagi gua tabe mi patana rambang taling adua misalnya nasang mi dan maya suling pak kenang imi kilangan lengkap di santun. Sangarara antara mereka tongkonan kada tu rombongan lomba saka galena. Iya matu rombongan na Wanto tombang tumanete, rombongan na Sumamatita tombang tumanete, rombongan na Papa Ape tombang tumanete, rombongan na keluarga Syania Gerald tombang tumanete,
rombongan na keluarga Syaneleni Kambira Tumanete, rombongan na Insan Sosiawan Lepong Bulan, iyo may Makassar, rombongan na Evita Lepong Bulan, Rantai Pao, rombongan na Yeheskel Pakidik, Gamay Jakarta, rombongan na Otto Mangiri, Pekanbaru, rombongan na Mamang Belki, Menggendege, Sampean, rombongan na Dr. Kosmos Pirana MA, Menggendege, Sampean, rombongan na Dr. Marcel Rantetana, Gamay Jakarta, rombongan na Victoria Maria Rantetana, Mataram, rombongan na Rais Rantetana, Palu, rombongan na Clemens Rantetana, Jamai Balikpapan, rombongan na Ita Patandung, Menggendek, rombongan na Lince Patandung, Menggendek, rombongan na Bapak Made, Jamai Makale, rombongan na keluarga Mama Teo, Mbak Tinane Naikar, Tagari Bebo, rombongan na Peter Mangga, Bitung, Manado, rombongan na Fredrik Lantang, Terminal Makale, Starda, rombongan na Mama Nike, Tonggonan, Sarebang, Lea, rombongan na Ambela Samudra, Mengkendek, rombongan na keluarga almarhum JR, Ramte Padang, Esaba, Tunane Esen, Yomai Makassar, rombongan na Sherene Farel, Makassar, rombongan na Dedi Batuita, Makassar, rombongan na anak almarhum Sane Pembo, Pasang Lampio, rombongan na Jom Tula, Jakarta. Tae ni Pak Dirupan na tigilang pantarisan Malabina. Angga gayang Malabina lepungan tondok tarapang pasilo-silo na bentutuan liku. To di pobukun na buangin, to di potarong ko na asik, to di pololo na sendana. To di potanduk tarang kana tondok, di popampang na pangleo. Si ulanga tintengi dia mote lubaba maoy mata, si kande rodoan dia mote tarampaga malimo. Melana inang to dian dan niau lelean inang to di palung pun mi bisar. Kada manda di penporian manda dau madu nene na bisara bintin di pedalikan tali bangala dau tongkonan todolona. Melana manuka sambuan fisik kada nene na mengka ini dilulungan lumu bisaran na todolo na potodolo. Susi sangka dian. Iya mo tanda tasik na diyong tebalo mo temo toding bulan na diyong tekula tomarasan. Unggaraga misang kederan bumombong sang tiangkaran. Si tonon tampo te bating si panghoton te Mario. Ladi patumbari tondok ladi duang dia pari ngakua kami batingki panghotonan Marioki solato sambalinanna. Kentamanu kunala pande kesaungan pompirik kalau antama kukuaroko anna motok diong mai. La tapi tak dai sangka tapi tayan ni Mario. Angkan nararama kamban bukutang si peadiran lamai padang rilea. Uwai mata tatampe damok limbong taworong ni. Apa puang ia mak kadami sama pautang salah-salah din rakatang lana kombong sengak tang lana padadi. Beranna mintu kidukaya sambolangi narande tanah kalua dai kidukaya nasalahuran nalendai bising-bising. Sunga tapo sunga bentang kea rari pena tapo pena mak kulo podong buang motong pak dengan ni buang motong nala sulai sangat na buang ladi patalabi. Lindomi pole sanda lindona ombo mi pole baturupanna pantarisan makaraena. Angga tonggara kasangkederan kumombong sang tianggaran jong main lilina padang di makale to diong lili basikakanna tallo lembangna to diong padang mangkana lepong pindam to di poda tumuani allo wangina
dainan na tarik karungia siya buang bulu matu atau kulak mangka di belendu nanai benda na sulle gayang na tandu tatak na tunandangi solom karapang na takiyang basi amba bunga tungkasangan na tiumba domay liliin na pada ngarilea to daw tondo kanane bendang tongkonan na to di poda tau bunga sugan pa kalanduan na sirang tidak lama itu di kota di Mararaan dan di Posuling di Bulawan na wasitang pagkapan lindo tampa pa nating ben paturupan na tekwa pa na telili na rinding daun indok lesokaluan na bakalang ngadu kasih ayo kalambar kesi barung barana pantarana kana barang di Kalimantan pangalolowan na liliina Bamba Borneo langgan siya kalambar kesi barung barana pantarana kana barang di Palu Todio liliina barang di Popali Surarana barang di Sulawesi di Pobombo Bulana daenan di Celebesti langgan siya kalamba si barung barana pantara nakanaranda lagi panglolwal lelean nuran kikua liling bom pada pia manita nalambi naranda di budut kitang nadete buakan lengko nalinaki lagi gua nagok pake nagok imane sumpul olok na ubu bendaunanna melanda limbang mo kami di yung te balaran nampak nakamarintinan tasik di yung te lante yang tuyum nakamanan na lante lantang karampuan boyo garuga ampolembang inde inan tidodoi kandau remauli di matai lola di salabi kayang di lindo tau la tanai si tiro lindo toma rabut allang si manta berubangga toma kapunan nao inde to si todong tampo batingin si pangoton bala batu mariona belanna marasa modugang geraga sangge deran laku mombong sang tiang karang laum palimbong kapurang pangan roko suleng kararata laum patasi kiloleran mampu atas kadiong isukan makara ita la tatari madiong taruno sitam mulata kalang paparaya di oragga sitaduan pagapakan dalam palimbong kana sang pukulang patasi kisang pati ulelian kumua karau buang tasolana sang kagen denam talindo mairi rampotong bom tutun marintin langan ki di bawah bulo lolong kiran de mau tak kelesuan di barandang mata lo tak poka
keputusan nanti apa? Kami di Jakarta. Terus ya to papa din na, dito nang papa din. Hindi pa, hindi bumili na nakatalo eh. Jangan mo pa nyo kaya. Nanda rito, tolong. Nantay, patuntas rin aja mo. Terus to napumara din ay pitantera lalu tondo. Ya to ini masih ira tuan. Pagkali ito na siya. Dia tuminan ng tontong jote. Ulun na atena, ak na donasa. Dia binagalatin ang tinil ng taso. Ya. So. Susidu ka ito na may petiga. Dia na kumpul ito. Ya, nanti dikasih waktu ke ano. Yo. Lihat Mama Kembar. Napa tas itu? Ya tuh yo, lari alas tuh. Nanti mira na kumuna sa kamantan na yo. Kamu tuh peren na yo lu. Mama Pito deh. Kita tondok. Mama Victor. Napa tas itu? Lagi tuh. Na kikuha tabi tapatan ng rambak talinga duwan tatapali dan suling sayo kata ki kambyo santo ngapite sangarara kakika bibiti bulawan pagantinan bulawan ta sitaru natin ang latan ng palanda ubobus tujuan na katongkonan talante kung lantaran di lungan. Iya mat katongkonan kamarintinan na wanto tumanete rambo tongkon may patu lago Bapak Sandi. Lau bataru katongkonan lain komi alang letter H alang letter I lata 10 taru lata 20 katongkonan kamarintinan na mamatita siya mamangadita tumbang tumanete rampo tongkon membatu lago siya Bapak Nasandi lau bataru katongkonan lanangan debaki alang letter H alang letter I lata 10 taru lata 20 katongkonan kamarintinan na siya Bapak Ape tumbang tumanete membatu lago Bapak Sandi lalangan dua kami alang letter H sitaru alang letter I lanta 10 talu lanta 20 katongkonan kamarintinan na keluarga Sanegeral tombang tumanete tu rampong tanah sekira nama kapan notori bulan lebu kutang sebenarnya butuh matang yang suruh lau padaru katongkonan lain kami alang letter I sitaru lanta 10 talu lanta 20 katongkonan kamarintinan keluarga si nenek Lenni Kambira Tumanete rampo matang yang suruh lampataru duka katongkonan lalangan duka alang letter I sitaru lantan nomor bisa lantan nomor talu katongkonan kamarintinan Insan Sosiawan Lepong Bulan Jami Makassar rampo tongkon membatu lako siapa macika lau pataruduka katongkonan lain di alang letter H alang letter I lantang nomor 95 lantang 20 katongkonan kamarintinan Evita Lepong Bulan ram tepau membatu lako si mama Nacita lau pataru katongkonan alang letter H sekitar lantang nomor 90 lantang nomor 20 katongkonan kamarintinan Yeheskel Bagini Jakarta membatu lako mama Kenso lau pataru katongkonan lalang duka alang letter H alang letter I lantang nomor 95 lantang 20 katongkonan kamarintinan Okto Mangiri Pekanbaru membatu lako mama Kenso
lalu bataru katongkonan alangan duka alang letirha Sitaru lantan nomor 90 Talu lantan nomor 20 katongkonan kamarintinan Mama Melki mengkendege Zambia membantu laku Mama Cita lalangan duka alang letirha alang letir I lantang 95 lantang 20 katongkonan kamarintinan Dr. Kosmos Pirana MA Dr. Kosmos Pirana Isa mengkendege Zambia Rampotong kami patu laku Bapak Kenso lamentama batu dalangan alang letirha alang letir I lantang 90 talu Sitaru 20 Sitaruna katongkonan kamarintinana Dr. Marcel Ramtetana Yona Jakarta empatu laku Bapak Kenso laupataru katongkonan lalangan letter alang letter H alang letter I lantang 95 lantang 20 katongkonan kamarintinana Victoria Maria Ramtetana Mataram empatu laku Bapak Kenso laupataru katongkonan lalangan alang letter H Sitar lantang nomor 10 taru lantang 20 katongkonan kamarintinana Rais Ramtetana Jomai Palu membantu laku Bapak Kenso laupataru katongkonan lalangan alang letter H alang letter I lantang 95 lantang 20 katongkonan kamarintinana Clemens Ramtetana Jomai Balikpapan membantu laku Bapak Kenso laupataru katongkonan lalangan alang letter H alang letter I lantang 10 taru lantang 20 katongkonan kamarintinana Ita Patanduk mengkendek membantu laku Bapak Kenso lalangan duka komi alang letter H alang letter I lantang 95 lantang 20 katongkonan kamarintinana Lince Patanduk mengkendek membantu laku Bapak Kenso lalangan duka komi alang letter H alang letter I lantang 10 taru lantang 20 katongkonan kamarintinana Bapak Made Makale membantu laku Bapak Kenso lalangan duka komi alang letter H Sitaru lantang 95 lantang 20 katongkonan kamarintinana keluarga Mama Mateo bantu senena Edgar Tangkari Bebo rompo matanggian suruh lalangan duka komi alang letter I katongkonan kamarintinana Peter Maka Bitul Manado membantu laku Mama Kandi lompataru katongkonan lain ke komi alang letter A lantang nomor 8 lantang nomor kasera katongkonan kamarintinana Frederick Lamtang Terminal Makale Starga membantu laku Yusuf bantu Bapak Pascal lalangan alang letter H alang letter I Sitaru lantang 90 talu Sitaru lantang nomor 20 Sitaruna katongkonan kamarintinana Mama Mike tongkonan Sareba Lea membantu laku Bapak Sandi lompataru katongkonan alangan duka alang letter H alang letter I lantang nomor 10 talu Sitaru lantang nomor 20 Sitaruna katongkonan kamarintinana Meiski Rantilino rombongan Meiski Rantilino Sorowako rampu metandamali tutun kaboro laku Sandi katongkonan kamarintinana Meiski Rantilino Jomai Sorowako rampu metandamali tutun kaboro lako Geni katongkonan kamarintinana Meiski Rantilino Jomai Sorowako rampu metandamali tutun kaboro lako Tari Sitaruna katongkonan kamarintinana Ardi Rantelino tongkonan Sarebang Lea rampu metandamali tutun kaboro lako Victor katongkonan kamarintinana Hardi Rantelino dumay tongkonan Sarebang Lea rampo metandamali tutun kaboro lako Dandi Sitaruna katongkonan kamarintinana Hardi Rantelino dumay tongkonan Sarebang Lea rampo metandamali tutun kaboro lako Om Alim mintu na to lain kaki alang letter B Sitaruna katongkonan kamarintinana Ambela Samudra mengkendek membantu laku Bapak Kenso lompataru katongkonan lalangan alang letter H alang letter I lantang 95 lantang 20 katongkonan kamarintinana keluarga almarhum JR Ramte Padang SH Banturan SM yang membakausar membantu laku Mama Sandi
Lampataro katongkonan lalangan alang letter H, alang letter I, lata 50 taro lata 20, katongkonan kamarintinan dan Nevarel. Dan Nevarel Makassar, membantu lagu senane randanan. Lampataro katongkonan lain deki alang letter H, alang letter I, lata 50 taro sitaro lata nomor 20. Katongkonan kamarintinan na Dedi Solaika Makassar. Rampotong membantu laku senane randanan lampataro katongkonan lain di alang letter H, alang letter I, lata 50 taro lata 20. Katongkonan kamarintinana keluarga anak almarhum Sane Bempo, anak almarhum Sane Bempo pasang lampion rampo matang yang suruh lampataro juga katongkonan alangan alang letter I, lata nomor bisa lata nomor 3. Katongkonan kamarintinana Jom Tulak Yoma Jakarta membantu laku senane randanan. Lalu pataro katongkonan alangan alang letter H, sitaru lantang 50 talu lantang 20. Katongkonan kamarintinana Bapak Nanatan Jomai Batu Walu. Rampo tongkon membantu lampo semamak dandi lampataro katongkonan alangan alang letter A, alang letter B, lantang nomor apa, sitaru lantang nomor 5. Yo kikuan tabe labu kita solan asang labu kita rada buku kikuan tabe ka bukayu labu solen karata tati berupela labu inam tumangka di babatuan ki iyo pada koto tamane sungkulolo pena uku pendaunan nantu diona katongkonan ta. Iya mutu sang siturusan saat yang karena keluarga JA Situru Batu Bapak Rias Labuna rombongan keluarga Simpson Sosang Batu Bapak Sony Makale, rombongan keluarga Bapak Felix Ramtetayo, rombongan keluarga Philip Lema Makale, rombongan Andre Belopandit Makale, rombongan Lindri Belopandit Makale, rombongan Bapak Dea Makale, rombongan Pendeta Yeti Sumbu Makassar Insinyur Lexi almarhum Dr. Agus Isak Bitigaka Talang Surak Magale Hanusa Makassar rombongan Dr. William Sabandar Jakarta rombongan Albert Pakaru SE Tontung dialingan tali bangla tapi lele masola nasang saya lakolante alloto temo lante kulla di grande ulang Melindomi mulai sakalido Tigil lamami bantarisan makaraina Kawan luangina tokulah mangka ibelendu Tomangka usimbu ang batui lebongan bulan Taupo untula gaya pandang matari Allah Langan dibo susarean matoto Susarean sarno tau kamban Buddha Lantelilina lebongan bulan Lanlilina tarik tikuran dan pandan matarik alu Iyong may lilina barang di makale to niyong base kakanna talu lembana Iyong balo may parang karua buwana Igente ang pamabano Iyong barang di awa di Roman Langgana siya yung kalambareke si barung barata Angga to tiyong yung may parang mapatalonto ko Nalili parang karua buwana Iyong parang tibura Langgan siya yung kalambareke si barung barata To niyo tundo ko dito lagatalu Dailan di samba landak batu lalikan Iyong daw may lilina parang dirante tayo To niyo kamamaran kapala mentia ketinduhan langkal-langkal basi langgan siya yung kalambasi barung barana pantaran ang narandal langi pangluluhan na leleyan nuran iyong badyo may parang di pobali suraraan na parang di Indonesia di pobombo mabulaan na dahilan di Nusantara iyong badyo may parang di Jakarta dolo ko di may tondo ko di Betawi di pantara naga naman arang pangluluan na paisan to tame kaboyo tame kataka lusaw lureke si pasang matang buko si salak kasi mataran kedento laman kau tero
utama barang di Indonesia. Kedeng tola bausa bala tanah tama tarik tikuran dan Nusantara. Bama kepolisian pak gantiananna. Masak kena puang matuara pengarang pagatoku mongkorara ata. Tong pasi tarana komi allo masak kesolan asara dan pasi loluan komi kullama biadari yang kamairi. Namun mutaro mataku to kalemi tang magi yang to tondong to batami. Maragi dau salebu malu dau kau. Umpo bani agin numpo tege talim turu. Eke di bulan barang tampo di kimi paurongan. Ambisani yori yona mai saung tangana lammi milammi boleh toriyo pada rimang kasa unde dek pambana goa mi bataro kamalayan mi bana takagederan mintu ki duga sambolangi karat betana kalua dai ki duga nasalauran na lendai bisigi bisi na katong konan takitimang maabulololong kiran de maao tang kileso